kodwa Macingwana into engiphatha kabi ukuthi uye lapha kwi-ANC laphayana ngegama lamabhincu ukubuyele wedwa lapha ku-ANC wahlukana negama lamabhincu ngabe kungcono ubani uyedwa lento uyenzile ubani uyedwa mana-ke awuqale nje uyobuza lo mbuzo ukuthi kwenziwa yini uZuma athi uyi-member of the ANC but the leader of the MK uyobuza kubaba qala before ukhulume lento soyikhulumayo Mbongolo alazi lutho mina ngepolitiki uyichazile nami ngiyichaza-ke nami ngiyichazile msala ukuthatha uthando nilikhwese ekhanda ngoba isiphuphu and you are unfair ngoba mina ngi-accessible ngizokutshela ngilinde ngikhulume phela bhuti cela ungilinde ngikhulume into engikhuza kuyo ukuthi asale nokuthi ukwi-ANC kodwa musa ukuthi udayisa amabhincu ngendaba yokuthi ufuna ukusebenzela i-ANC ilokho engikushoyo ayiwashapho ayasali nokuthi uyi-ANC kodwa akufuneki manje udayisa i-ANC lungile mfowethu usuzwile umbuzo uzowuphendula uma inayo impendulo uma ingenayo sizolofuza political something ziyakhala la sathi omunye unesikhathi esinganani simbuzo mfowethu cha babuze wababuze nje